Kajingelang ke Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council kabala penlong ha ka khatway tri uno pra arja arpusaw kala shim ya karai ban ai jing munjur ban pentrai kam ya ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules araja arpusaw kaban khang ya kajing ot kilo ya ki marrap jongki nong rap habakran shikilat pathai kubor ba penyat NCM Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council ulaong bayakane ka rule la pensyong nong rim na ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Amendment Act araja arpulai. Ulaang bakane kan wanra ay kajing mentoy ki nongrap hakaleng ke district ki badan hapo upot usam ka KHADC banlat na kajing sa ot kilo la kalong hakiyo ka council kiyo hima ni kiyo snong nalor ki riu shimen. Nalor kata ulaang ru bakan don ka committee kaban penshitam lada don ki papenken ya kanika rule. Kapangi wanra nakaliang ka isi lingba ka market department di Kongres Khaturi Lawanra ya ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Rules arhaja arpusa. Ya kani ka rules la pensyong nongrim na ka Khasi Hills District Establishment Management and Control of Market Act arhaja Amendment Act arhaja arpulai. But halor kata nakaliang jong ka isi ngila menjur ya kani ka rules kabala wanra minta kasngi bat pansa place lani wanra pat hakador bartalang kat kandai terik kindiat kuman shupen tip ba ke jing mentoy jong kanika rules ka jing mentoy hi kalong ba hakabai dei bat ki nongrap ke jongi keleng sodong kari khasi ke jongi hakini ki santli ki district hapo upur usam jong ke HDC nakaliang ke jongi nilabu ya kawai ke kendon ba kanam don shu kenika jing ot kilo ya ki marrap jong ki nongrap hapo rihasi ke jungi haka principal act nilayo e ka board bandon ya ka subcommittee but haka ni ka rules la kampen shai shu ba kanam don kum kata ka jing ot kilo la kalong hakiyo jong ki district council la da kalong hakiyo jong ki hima lada kilong hakiyo jong kishnong lani hakiriu shimet kanam don kum kata ka jing ot kilo ya ki marrep na kinong rep but tang kata kan don ru kawai ka committee kaban shim ya karai ban penshitom ya kinu ki bayat persya ekani ka rules khamtam habe dei bat ka jing ot kilo ki marrep na kinong rep akat kum bala patha kat kum kani ka rules te klashai bha ba kanam don ka jing ot kilo ye ki nongrap ki marrap na ki nongrap kamut lara kalong hakiyo district council kiyo hima kiyo jongkishnong lani hakiyo shina Hakani kasngi ke Executive Committee kala shimru ya karai baki nong de madan bakan top ya ki trai jala nalor ki bar jala bakin haban register ya di shaka council but ki bar jala ki de ban don ya ka trading license nakamenta kini ki hawkers ne ki nongshong madan baro ki de ban register bat ka district council lada kalong ya ki trairi ki jongi ki khasi lane de kilong ya ki bamdei khasi but ya ki bamdei khasi baro ki nongshong madan ki dikhar ki hab ban shim ya ka trading license naka district council mnamla shu bakin shueshong pathar hakilenti haki road surok hakinu kinu ki jaka yo jaka pa ba khamtam ki bamdan ya ka trading license te kani ka bill ni suthu kalong kabadan kam hadu kata-kata banang kampen klan shishu habe day bat ka market act ka bangila yo ya ka jingunjur naulat te kani ka rules ka bangin wanra ha kani ka session ka bamenta ani po dangi kain hapo ku usam jo ka ki HDC de kibun ha ki basyong madan badijing de te kidon ki ba syong madan haki jakayo jong ki hima de sikuman ainuksa kani ka yodo don kiba syong dukan syong madan hakiniki jakayo jongka district council sila benong idon ka yo district council halai record bernihat anong stoin te don kiba syong madan hakiniki jakayo
jong ki shnong lani ki rishimet te kabakam kongsan ki bangi hab ban te lakam mentah kekenti nak kalian ka isi ni layo ka kubor bat kajing ujor ki ba neki ba bun bahaki jakar balak bun palat kini kinong shong madan ki bawan na ki wei baki jakar finpej haba bun bahaki area po socialog pipej katan laim kra dan kiti kenika jaka kendailat ni kenika tem kenika mau prem jaka klik yo kiwe pinpej apapun ki jaka mut lawan shong madan dekiba pimla hiban itu badena eru tip ki biang nem ki kot kisla tip ki biang nem jaka sa hani hasor ni ki wanna eru ngim tip te teng hadin kajing ya kenram kajing kulmar le hapo Bangladesh dan kat tu kat ni benai mensyua teng ki babun haki beriu ngi bangi mla ban tip la le sila bande nang thiru ki bon ban rung shane syakari ke chungi tengi sokya ha ka bede bakani tengim ban se ban perking hadu kani kam ong kanam de ki beriu jungi rei ka ba ngidon kam ber perking ki de be ki beriu banabat ki bawan ban shu kamai klem dan kanu ka jingso ban buat ki kendon jongka an sorkar dan jongka konsil ngila penso ikan ni ngila ikendu i menteri beripet ya ka sol bat ya menteri i ba polling dot ngila ikendu ngila penpau ya ka jingso kya nak liang kajungi bada kumno mendai banshu ai pathar namar pin long hap bishar bha shoban ai namar ladaki babun ki berujungi ki ba wat kam wat jam kimyo teng ki shoban kimyo kat ba beriu banabar pat la yo bandrung bat la yo senar hajaka sarkar ke belai itu sarkar kan ni ngi sokya ba nakaliang jungi kin nakaliang ka government kin hap shimhi ya ka concern dan ka jing itu nakaliang jongka council habedi kan ni ka bertah nah bentang ini ba shomadan kasi pak boleh don kam register apa ni boleh di om bikin apa register dan kam no balai ngila syam dan ngilek ban khanra kam tu hajaka jongki abadi ngilai isya abadi ki dakhar tumawan kam daki jongi te kum kaniru ka bangim kwa heban but kani notification ngin sa I copy fi but kani ka jing pentrekam ka jongi kani ka notification ya kan longkat kum ka kani ka benami act jongka state te kamut nakaliang jongi ngin identify ngin sa penstom kat kum kani ka empat bangin pa ngin IT let's say syaka bor syaka ain ke badi page ya kani kamut bangi ong ban hab dan kam trading license nangingi hab ban ai namar ki dadon daki regulation kani regulation kat kandai spa san pusau ka khalain ba kong ba unu bamdei u reulom jongi napo Meghalaya unamla ban khayi hangne klem dayo ka jingbet na dis council te kamut lada syong madan ban dijing diru kadika kam khayi lane dara da wanda ka kaliru kadika kam khayi lada u hab ban khayi u dijing de da kaliru kadika kam khayi kamut tang ya ununu badan gudaun badan dukan un khayi ya utaun de unong khayi rei kinong khayi da kalong ka services lane da kalong ka business physical business ka baki ki khayi hapo dukan hani hentai kamut let's say kamar ki mata ban ya khayi kataru kala kentup lang te nakaliang jungi lada buat ya kani ka trading by non tribal regulation act 1954 kat khandai spa san pusau kamul unu hab dan kam banyo ya kajing itu nadu kadar barshnong hadu utrai dukan ne utrai jaka te bat nginsa ai mengika trading license te kamul pila suthu hi ubambiang kot te bali hi unyo ai kata bat kum mangi i uni basyong madan hatu unbiang ka kon te takadaw ngi hab ban pentre ka ni ka ai ban pentre kam ni ka ai nemangin salap menu barung sya kani kari jungi klem ki kot keslaki babiang hapo yo bat hani khap yo kishnong ki babun piong ka
Sun kamokhar do barsno ngiju etrei lang bat kini ke benta ke bahap hakayodo mut hap hikajing pe jomus e mendim kidon ki menteri bade pe kayo te andang ila sedang menteri kami kade te kan sa don hikajing kelah. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।